Nabonun thusim tha ngai dingin kahin lem kidve tunia hin achi sa kumni masang lama kona ahong min chi dole tutua vanuin avet tonle avet zui pen gam lamkai na sata West African lama Burkina Faso kitigam president pa khangdong cha Ibrahim Traore hin khuthusim hi thiamkhat na sei diwa hi khangdong cha gam lamkai khat in vanoi mihim lung hitia hi hata hin la ding hi koiman jong anagel khapun hichitabang ahong do jong hi mi ho lungdon na le asung thu ipi hamti het nomna nasata anei be sa ina hi Captain Ibrahim Traore hi Burkina Faso president ahong hi akona hin agam sunga ki khialna nasata hin pulunin vanoi mizo sin ahin hedo pai ngal jengwe kitile kijolo mai the hi hichi agam sungo ki khialna nasata hi October 21 2022 a cho anasu do hitain kumsom thumle libeb a upa Captain Ibrahim Traore hi vanoya president khangdong pen ahung hi in mi tampi analung kidan sai na hi Burkina Faso president ahung hi na hin mi tampi lungsung in do na za ahung do in ama chungchang thu a het be nom le het be ding hi mi tampi in atup mu khat choi hi Captain Ibrahim Traore hi Burkina Faso gam president hung mo hi a hi jeng po in hiji panmun athun masanga jong hin agam army lama panmun lin ta jong anatu a hi hichi military lama het na anei ho je hin vai hom dan thip na le ama hi na mong to ki go ma hichi te ni hin thunei le tha hat ta hin su do hi vanoya president khangdong pen a hi je hin mi tampin ama chungchang thua do na zat aneiun anung ama nai chan a khul jingun itia hitia hi hata hung thanei do jing the ham a hi lo le Burkina Faso gam hi mabanin I ahung tidem itabang lamkai ahung hido mong dem ipipen in ama hi hichigam lamkai dia hi ahin til do heding ham ahilole hichi din mun thun na dinga hi itabang ha sat na hi hen achi sa hin khwa ipitabang ahin tu em ti ho do na zat aumin hichi do na ho zo se hi tuni video hi in sei di hin azona chan ngai ding ni ki tim chuwe ama sain Captain Ibrahim Traore ahin khu masalama themkhat ga ve masaw ete Ibrahim Traore hi Burkina Faso gam Mohon province sunga Kianfang Olo kiti munahi 1990 kuma hi anapi nga hi anewa kunin ama hin aloidang ho sanga bol theina zat chumkhat nei te ding ti hi anatu min hi je chun thil tha jong zilding anatha da pui na hi bondo ki muna primary school ahin zo chun Bobo Deuleso a high school la dingin anachi kinin hechimuna chun mi ho chun ama hi mithip mong khat a hi ti in a heon hizong le ama hin chi na khat wanga nei na hi hechi phat sung chun Ibrahim Traore chu mi hon mithip a hi tia amu wangun ama hin gun chu na le pon pan na khat anei a hi dan chu a hedo theyun 2006 Kumin University of Ouagadougou kitina hin geology a hin simpanin University achun group ni hi ana joinin khatchu Muslim student hoa a hi in khat pen chu ANEB akitiin ani wa hi Karl Marx idea ta san chi a hi win hiti chun chom khat zawin ANEB kiti pen pa a group lam kai win ahong pangtan chutia chu student hole university lam mo po ho ke ka ki het khil na ham a hi lo le kinup to lo na ti ho ahong ting le ama hin analam kai ji a student ho mina chu anading ji a hi le hiti chun chua thim jil na chu za bol na hoi ta pumin a hin chain hiti chu ama dinga lo hlen na lin ta kha zonga hi a hin la hichi a lo hlen na chu ama dingin aki patna a hin lai be min tunia vanoi he theidinga ahong umna abul ahong hi panin hi abanin Ibrahim Traore military lama ahong ki mandan neukhat ga veki noite hiti chun alekha sim a hin zo achun Ibrahim Traore hin kho chu gelpha lo lambe in ahung ki khial khatain hi alekha sim ban ho zom sangin military lama luding zo a hin thlengtan hiti chun 2009 kum chun Burkina Faso army in analun in Georges Namono military academy in training anachai na hi chuzo chun Morocco a special training ading in anachi kinin chu chun galkap na huikung ho ko na kho ipi mancha tabang hi man a ki vendo theiding hamti ho lam hi agazilin khonungin hichi chun a military kerala lama ding in hata in ahin ki thopi na hi hichi training azo a ahung kinung le achun Burkina Faso a khopi khat
kaya kiti na muna chun kia nga lam thla sepai infantry ho la hin anazaw sa unahi chutia sepai lama ahong lut pha chun thilchi dan ho ahin he thim che chen agam sunga thilki bol dan le di lo ta na ki tong ho chun ahin khu aki pa sa mo che ta nahi hizong le ima se loin to ding ki pi kalwalin ima anabol di pun agam sung ananga athim thim na lai nahi 2014 kumin Ibrahim hin ho ahin thilpoi mo ta le ki paum ta khat hong thong tan sepai sunga ato phal jein amahi lieutenant rangin ahin kai sang sa ta we nahi hichidin munachun chuchi akal bena panmun chun ahung thongding amalam hin khwa sepai lam kai phata ahin so ding keu hilawa vannoya president khangdong penle Burkina Faso president ahung hiding lamjong anhe phapu nahi ahile achina lampi chu lunglut ahung umbe che na chu ahile MINUSMA kiti ahin joina United Nation Peacekeeping Mission kiti hon Mali muna ki boina chunga ki kumna ahin nei chu ahi peni nahi Ibrahim Traore hin hata ki pumpi na le hansan nahi mi ho amu sa en ki cha tizat nala jengin jong hangsan ta ina pangjing nahi hiji hin hichi a hansan na ho chun asepai pan khom pi hola hi hen alam kai hola hi jong le zabol na le choi sang na alo do pi nahi 2018 na Timbuktu region la a kichat ta ki buluna auma anaki boinaw chunga chun Ibrahim Traore hansan na le aki pumpi na hi atha be in ahin mudo kinun MINUSMA sepai hola a sepai hangsan pen khanin anathleng do na hi hechi athil to hi ama chen nagama kona gamlata a thilsu hi jongle hechi chun agam sung se hello gamdang danga jong kitu na le kitu sot na koiding poimo a agial na chu ha ta in api be na hi hizong le ama na ha gel thupi pen chahi lewang ama gam sung mong mong Burkina Faso chu ahin hiji chun chakonin in lam ahong kile kinin agam sunga jihadis hon ahin bulu jing naw ho chu adauda le nahi galmuna nasata apan la na le ahan san na ho akona chun hichi galgu bol ho akona ki bulu na ho hi su tip ding deya sepai hung pang ahi ti kichin ta in mu the hi 2019 komin military lama akhol jin na chan kalbi khat ahin pui to be kinin hecha chana ma hi northern Burkina Faso gamkai kina akibona in alodima alanga ke buluna nasata ta in alodim namun gambe achan ana solo nahi Ibrahim Traore chu chuchimuna asol wachun amahin thu boile thu hota boina nasapen pen la danin akigelin heti chun chuchimuna galgu bol hon hata asu hi ule asu se naumun le mi ho chu ngailu na nei ta in anahu do en agam chu bitkea koiding anatu ten nahi 2021 kichai kun lama chun Burkina Faso gam din mun chu hata ahung kho setan agam sungpum pia mi ho chu hata in again thei tawen hechi kina akibona ki gal na chun mihim ho hin kho ani sin asu kha in agam mi zat lila a khat ho chun anne ding cha jong anei zo ta po we nahi hechi ki boina ji chun low ball na le thil ki cho le ki zu tu na lam jong hata in asu kha in hechi chun ne le cha lam hata in asu kha be ki ni nahi amunin mi ho chun thil ima tu jong atu thei ta po win ahin supply diu jong tapun hi ji chun gilkil ahi lole kil thu chu hata aboi naw pi pen khat ahong hita na hi chuchi galgu bol hole ki chat ta thil bol do ho ji chun damlo ki tho pi ding organization chum hon jong pan pi le ki tho pi ding ngai cha ho jong chu apan pi thei ta po wi na hi hechi northern Burkina Faso a galgu bol ho hi gam chuma galgu bol lin ta Islamic gamle Al-Qaeda hoto ki khut job ki do hi in hiji hin agam din mun chu a kho si na banin a kho se be che in ha san len ta alut be pi na lai na hi hechi group ho hi agam sunga boina him le thal se ahin thunu ahi puin agam sung mi te hola a ki cha ti za na alut pi wa hechi a boina ho hi amhon advantage la na anei ki jiu hi hechi boina za chum ho ka la hin Ibrahim Traore hin sepai lam kai khat hi na in pan nasata hin lain ama hin 2019 kuma Jibo town sung le Ouagadougou capital khopi dung ki buluna azong chu hata adodal nalama pan analam kai a hi chuti lawin mundang dang gam sa lam kai sunga mission za chum ho azong pan anala jingin a hi hechi ahan san le alam kai thim na ji a hi Traore hi 2020 kuma chu captain hi na anakai sang ki da hi
ahile hi che achun ama hin agam sung vai pu lam kai ho chunga hin akipa hi bein asepai tampin anei dinga lom anei zo lo ho chu amuin sepai hi na a achan diu dol ho kisan achan lo chu amuin apuna the jingin a hi chikiu se acha hi pu in sepai asang aza in gen thei ha sat atu wa agama dinga pan ala jing lai un politician tampi in suitcase dimdimin sum akigu wa nomta ho chu amuin he ho ji chun Ibrahim jong ase pai ho lunghang ta ta le thase ta ta a hi wanga ima sei ngam lo ho dingin ama hong ki pedo in am ho tha khelin thu a hin sei pan ta na hi se pai sunga ha sat na atu dan ho le government a kona ima a hi ding banga amulo dan ho a hin sei pan ta na hi eche thil bol hi malam a hin kho wa dingin thil poi mo ta in ahung pangtan agam sung lam kai ahung hi na a aki thopi ta khanin jong ahung pangin hi Ibrahim Traore in United Nations to Peace Mission na anato khom na ama gam sung ma galgu bol ho anado khom na ahin a military carer hi ha sata ahin jui to hi ti mu the hi in hi jong le hi I experience ho chun idea za chum ahin nei do sa in mudan za chuma ahin kho kha in ahung pangin president khangdong pen ahin azong ha ta in alam hilin hi Ibrahim Traore in 2022 kuma dan di lawa thanei na chudo na dinga army officer izat ham khatla a ahong zao achun ahin kho su sim hi lunglun ta in ahong ki khial do kinin hi echin group tha khat the Patriotic Movement for Safeguard and Restoration MPSR kiti chu ahin tha do sain chihi Ibrahim adinga a military carer lama dinga thilpoi mo ta khanin ahong pangin hi ahile hi chi kop chu ahong lo thin zo achun Ibrahim chun panmun tha khat ahin lo kinin March 2022 a konin kaya a artillery unit a alam kain ahung pangkitan hicha chun army ho sanga ama hi poimo ta khat asu doi ne hi hichi phat laya chun ama chunga thu ki thang khat anaumin Cobra Special Force kiti military sunga ahoi chum atum be a kisim group ho to kizopna anei tin jong aki thang kini ne hi hichi Cobra Special Force hi 2019 a anaki phut to a galgu bol ho do na hi panmun poimo ta anala o hi hichi ahin mi ho chun hichi thu ki thang chu adi holdo te ding tin hat in ana hol kinun news organization tampi ga he theidinga BBC Jazeera le Dutch Welle kiti ho chun Ibrahim hi Cobra team la hi pan ala ahin itiham khara hi anato nawa zawa hi ativin hi ahin la news magazine dang khat juni afrik kiti te chun hichi chu thudi ahi pun Ibrahim Traore hi Cobra hola in azaw khahim himpoi atikinu nahi ahile heti chun Ibrahim Traore hi Cobra Special Force hoto kizob loham ti chu akichi thei tapun kinil kibo na khat ahung hido kitta nahi hichi thu se jong hin Ibrahim Traore hin kho kidan na khat ahin ludoen hunama thunei na la pe ding hola akona agam military lama lam kai thanei ta hung hiya agam political tinmun hojong ahin khial thei kin hi lungdon ta khara hi ahile hechi Burkina Faso a kop chun MPSR group ho chu ha tain ahin suhanin abula chun mi ho chu ha tain ahin to sonun hi hinla phat hong chi na hi le hechi group a alam kai pau Paul Henry Santiago Damiba lam kai na chu atoson ho jong chun ahin dei tapo ve hi aji pi pen cha hile Damiba hin hichi jihadist galgo bol hon ahin su boiwa ahin bulu jing naw hi asutang zo poi atiwa hi hechi kibulu na hi agammi bitna lam adinga asu boi pen kha ahin Damiba mo pon no ya chun hechi boina umjing Islamic group le gamdang danga kona galgo bol le Islamic State chele Al-Qaeda ho akonin ahung kho se che na lai na hi hechi galgu bol ho khanse na chun Burkina Faso gam bitna ha ta in asukhain chechi galgu bol group ho chun agam thinglangam alien zo si chu am ho thanei na nuin akoi tawin hechi ji chun agam government in gam sunga chamna le thanei na asem ding chu aha deu jing ta na hi report abanga ki mudanin agam government chun agam sung pumpi 40% tabang sung chu thanei na alha su tawin awaldo 60% bo chu am ho thanei na nuin aom tai ati nahi hichi galgu bol ho khanse na chun agam mi ho ha ta in asu ki chan in anitin hin ho o mandan ha ta asu khai nahi hichi boina ji chun agam pumpi hin lam kai phale achung wa thutan theiding lam kai ahin ngai cha tawin
Hechi ji a chu Ibrahim Traore hi hangsan ta hung panga hechi ha sa na zo se hi ahin ke mai tu pia agam president din mun chan hung kai do the a hi Ibrahim Traore hin hichi galgu bolhon ha ta asu boy jungu gamle go sung hi chamthlat le bitna sa kit na ding ti hi atu pi pe na hi in chule Traore hi kop ho dinga jong mi poi mo ta khara hi kin in MPSR group a dinga jong panmun poi mo ta anei kin ma hi amahon atu pi pe na cha hi le Ibrahim le officer dang ho chu kitho wa hi che alam kai pau dami ba chun galgu bol mi ho chu akido pi masat a he che thil go nu jong ha ta agyal thu pi din ana convince hi jong le dami ba tu bang chu anaki khidel jeng in he che kom hin to sat ho anaki cho do akon chun lungchom be anaputa na hi a hi le he che alunggel ki ba lo na chu ahung khang len che che tan dami ba chu alam kai hin a konin anala do ta ve na hi hechi alam kai pau chunga lungthlai lo di chen ho chu amasa a panga amalama galdo officer khang tha ho chu a hiwin ama ho ki thopi na ding in MPSRN a hi na ding bangin na atong poi ati win hi hechi a khangdong officer gargu bol ho ki do pi ho chun hichi amison chu atup le athil gun dan bang ta wa amul so theina diwa hi ha ta gel kho wa athupi sa a hi in a hi le alangkhanin Cobra group ho ji in boina hongso kitan aji chu amo hi galgu bol ho do dinga kipido a ikoi mong a hi wangun athalo kisan hoi ta chan akipi puwin hichi chun asepai ho chu lunghan le kipalo na nasata in api be che join hi September 30 ni in hichi kom ho chun agam government thone na chu la pi ding a hi tin ahin gong tawe na hi le hichilai ta chun Ibrahim Traore hi captain hinalaya hi heti chun Cobra group ho chun tu phat agam government vai hom ho la do ding chu ahin support kinun chutia kom hon government thane na ahin la do zo zo chun Ibrahim Traore chu PMSR lam kai tha in ahung pangtan heti chun October 6 ni in agam president ahung hitan agam sung military lama thunei pen in jong ahung pangtan hi hechi gang ta a thil hung su do ho hin chom khan ading in Burkina Faso gam vai putha in ahin koitan agam mi pi masanga athu sei masat pen a chan Traore hin democracy dan tung zuya election om sa ding a hi dan asein mi pi ho masangin kinep na api in anakiti min a hi hichi election chu July 2024 le ding a hi dan jong anase na hi lo kipilo sipai ho ahin sina chu zawa agam government vai hom di lo la tha na ding kop ho to ahong ki khut zop na ti ho akona hin Burkina Faso gam politic hi hoilo le dei lo ta a hi ti mu the hin alam kai tha owa ahong pan to gilhonin agam sunga democracy hinnung pu lut ki ding ki ti hi agam khonung chan ge ading ajong thilphata khat a hi na hi Burkina Faso gam president ahong hi to gilhonin Ibrahim Traore hi mi thip thudi ta le former ta mi in age hen hichi a hi na hi masang pe a president ahong hi masanga kona ana nei jing sa hi Ibrahim hin hitia om hi aji ne ya abol hile kilom lewin lamkai thuta thaha le lamkai kitu a hi na min amu theidinga abol zo a hi ama masanga lamkai ana pu lamkai halo le kitub lo ho khonung le athil si su sin ho mel khuna dinga jong ama hin kitub ta alam kai hin ama hin zapila a athu sei hi hen athil bol hi jong le akive tup sel selin wa noi mi te muding le agam mi pi te dinga lamkai pha lamkai kita hi na hi avet sa no min hi Ibrahim Traore president a hi sunga hin Burkina Faso newspaper dung hi hen TV hi hen social media la ho hi jong le ahin sei si le adem ding aum jingin hi jong le hi chi ho chu amhon tha ha na le kitil khonan anei zo na hi February 2023 achun Traore government in Burkina Faso gam sunga galgu bol ho do na a an akitho piu friend se pai ho chu agam lam wa akile do divin an thu pi on hechi agama dinga foreign policy lama ki khial na len ta ina pangin Burkina Faso hin ki gui zop na ding gamdang khat to avet bu a hita dem ti jong lungin ahong kilang ina hi hichi French force sepai ho asol do wa ko na chun agam government chun gamdang dang to ki gui zop na sim ding anup dan asein alanga aphat chompi theiding utin gamtha masanga anakiloi pi kha lo ho to loi cha hina simding anatu mun hi heti chun phat chom kha zawin Traore government chun mali le jenia gam to ki gui zop na simding ti thu chu ahin to sonun hichi gam thum military in agam vai ahop chi hi win ama ho hi hung ki zop tu nge bule vanuya military in avai home
gamlen pen a hin sim do di wahi aji chu Burkina Faso hin friends te koma panpina imacha ala talo a hi in Traore hin Turkey le Russia te to zo hin relationship asim hoi zo a hitai heti ki gul chat ki gui zom na hin agam foreign policy a khelen chu zong le agam sung politic zong ha ta asu khai na hi a hi le April ha chun galgu bol ho akuna bulu na chu ahung ha do kitan hiji chun Traore in agam mi pi ho cha kowin sepai ho akitho pi wa hiji galgu bol ho hi akido pi divin anatimin hiji galgu bol hon ala wa ato phanau gamjo se ale la pi kidingin akitimin am ho to hin government in ki hona imacha jong ki nei loading a hi tin jong an sei na hi alhakin achun Traore in 2024 a election ding anati chu aphat cha ki boldo thailo mai the hi ti in an sein hechi galgu bol ho abonwa akile sol do wa akisu nim to ka wa election chi la thailo ding dan jong an hil chen ni hi hi chen avet sa cha hi le Traore hin agam sunga democracy aw masanga hi agam mi pi bit na ding zo hi a kho sa zo hi ti mu the hi Traore lam kaina a foreign policy a khel do a agam le go mi pi bit na ding lam ha ta a kho sa na ho ko na hin Burkina Faso gam politics hi aboi dan mu do the hi in la Ibrahim hin ichho zo si hi phata le ki tup ta a avet suya amo pu zo na hin khunung agam din munding ichan hamin asu hoi chomin hi Li Monde a journalist Sophie Donston Traore hin Karl Marx ideology Maxim le Pan Africanism a kona hi kitil khowa hi chihin agam sung awai hop dan le athu thla na le athu tan na ho ha ta asim hoya ama dinga hi chi awai hom na dinga poimo ta hi tin jong an sei na hi President Ibrahim Traore hi Russian mercenary group Wagner kiti ho to ki jopna ane hin ti tin jong thu thang aumin hichi thu hi mi hon asai naw aji cho hi le Traore hin friends te de na thu an ha sai thim tan Russia te to hin ki kom tu theiten hi le akilom the 18 Reuters le New York Times report ho jong chun akimui na hi a hi le chilaya do na nom khat cha hi le chutia asaya kamchang alha mana chu Traore hi Wagner group ho to ki khut job mi jing theiding ham ti hi Traore hi agam capital copy ogwa dogo ahung le ahunga chun ama supporter mi tampi chun amin asamun mi abang chun Russian flag jong anadomun hi hitia thang phung ta Russia gam a support now hin Russia te to akizop now thugu ho hi ichan hiding ham ti hi mi hon a het nom be che zokit thawe na hi agam government thuneina akila pi zo chun Ghana government in anasein Traore hi Wagner group ho to ki thu in jihadis galgu bol ho anadau e atiwe na hi hinla Traore in hi thu hi ha ta in adau dalin Burkina Faso in jong hi chita banga chun agama ding in volunteer for the defense of homeland VDF kiti akinin ama ho hi Wagner group ho ta banga kineya kimangcha hebowe ati na hi hichimi hon claim a bol le Traore in claim a bol hi hoizo di hiding ham ti hi mi ho lungdon nan apangkit ta na hi hiti chun 29 July 2023 in Russia Africa Summit kiti meeting khat anaumin hiti zo chun Traore hin Burkina Faso gam mi pi hon Russia support a bole tin an sei na hi chujong le Burkina Faso in 1992 kuma kona anakha sa Russian embassy hi atha hon do kit ding a hi tin jong ana phung doi na hi hezi achumi hon Burkina Faso hin gamdang dang to jong ki jopna asim hiding tia anagin mo wa hi May 23 a Li Monde a news report khat anapi na awachan Traore government hin ama gam army ho se amana jihadis galgu bol ho hi anakido pi a hi dan ata langin Russian mercenary group Wagner te koma panpi na ima alapui tin jong asai chini na hi ahile hilai hin chutia gamdang panpi na lalawa amaho gam ki ka mama aboi naw akisu thlap got pau hi tu thu na hoi hung hiding hinam ti hi President Traore to ki jopna neya ki he thu ki thang ho a hin a statement ki bol ho a hin anato a ki vet sa thil ho a hin chi ho ji hin Burkina Faso gamdang to akika relation ho hi ititi hitam ti hi mi tampi alungdon sa mama in hi ahile 26 September 2023 kumachon agam sunga Traore vaipu deilo sepai phawem hin agam government chu la pia President Ibrahim Traore hi apan muna kona pai do ding anagongun hi echi athil bolo chu aji dang jong ding a hi in ipi ji pen ham ti ki chi nai hi jong le echi chon agam sepai sunga chun
thu boiwang aum tai ti mu the hi hechi thil su to ki mana se pai mi li manin anomin adang mi ni ho cho ki hol mo na lai na hi hechi chapai ho hin trauri hi ani khel do nom na aji pi pen cha hi le trauri government hin thil pha bol do pun ama ho boina ho ngai pi na nei pu ve ati wa hi President Traori chu hichi thil ki bol dei lo nan adin na in ading cha khe en hi jong le ase pai ho le ama ha ta to son mi ho chu a government veng bit ding in jong a ko di pun a hin la ana to le athil bol ho chun ama hi agam vai hom le vai pu thei pen tha hat ta jing thei pen in om sa jing in hi President Traori in agam mi pi ho ko ma chun asein agam sung thunei na hi hunama ala lo ding dan jong asein thunei na chan na dinga galgu ball group za chum ho to akitholo hil ding dan jong asein a hile ase pai ho le a supporter ho chun gang ta in ama veng bit din ki go sademin aum ngal jing ta ve hi a hile ti chun ama su hla ding nom ho le ama thanei ding nom ho ki ka chun kina ana tan President Traori chu tha ding tam ta ve ana go ngun hi jong le ase pai tampi ama dinga ki ta ta pangjing anei je in echi a tha go naw thil gun ho chu ana lo samjing ve hi a zona in Traori chu agam thunei in apang thau thawin agam government le agam dan le mul ho jong hui tup le hu do in om thau thawin hi a hi le Abraham Traori personal life hi itabang a hi dem tia lungdong a boi pi ten jong kyum da lo ding a hi mi tampi na ma hi azine hi ta dem a hi lo le zine dinga got sa a hi dem ai lo le gol hang na la a hi dem ti ho do na za jong a gelun a hin la Ibrahim Traori hi mi ho gel sa nga cho ana ching khin khiana ama personal life ho hi zapila a ana sei do lo mi hing khat hi iji chun Ibrahim Traori hin ama personal life hi private in a coin Burkina Faso president a hi na to gilhonin ama chungchang thu thang phong ta in mi het sa ding chu ama hi hen ain ko te ho dinga hi jong le ti zat ki cha na i chan ham a hin thut thei na jong hong the a hi chu jong le ama hin khu ha ta boi pi hen lang hele agam anama dinga agel bangle adei banga ima ato do zo lo ding tia agela hi ije achu anew lai thu hi hen ain ko te ho hi hen lang nisia akiman cha na ama hin khu thu hi jong le agu a aki koi tu ma ama le ain ko te jong ki tu dela boina ima to lo hila agam sung awai hom theina dinga a hin khu thu ho hi ana sei do lo hi mun ki cha ti zat namun ho a hi in akoi gam chu hitale agam lam kai ho hin ama personal life ho hi zapi het dinga asei do zilo mo ngo hi aji chu hi chi ho chu a het ole isei ma bangwa chu a eng si ho dinga chu a target no hung hi the ya hi itia chu President Traori hin simple thena hinding atup join awai hom na sungin munjo si azong gam dang lam kai ho bangin thupi ta ta en jong akivon pun simple ta en mi tham mai bangin aki semin ichi ama hi na achi pi kha jong hi a hi ama thu a imacha ha sei do hi jong le Traori wang hi awai hom na sunga hin akita ma en athil bol ana to ding ho ha ta in a focus le in hi ichi hin zapi la ami hon a hin muding dan le a hin ngai sang diu dan amu sa nom ho chu a hin pu do pi na hi Ibrahim Traori chunga hin mi ho hin het benum tampi aneyun aji chu ama hi khangdong cha a hin abana Burkina Faso gam boilai ta ama president din mun ahung hi theina ho jong hi kidang ta hi in agama dinga thanei ta lam kai ahung hi na le ahung ha do na hin mi ho lung sung ha ta in ala in muna hi hen agam sunga hi hen lang gam dang ho a hi jong le ama thu hi tu lai ta mi hon a ha het no ma le social media sung lo dim jing khara hi ije chun mi abang chun ama khangdong cha athanei awai hom na hin gamlenam ki vai hom na tha le lungial dan za chum jong hin pu do in ti ata sanu na hi Traori hi agam sung khan si na le political lama buina sang ta om zo president hung hi a hi ichi buina ho a hin su thlap dan le a hin sim tu dana ko na chu mi hon jong amu da no hi hung ki sim kinai hi mi abang chun Traori vai hom na hi ha ta in ta sot jong lew mi abang chun agam sung ki khial na khan to na ding in ki khial na thei ima thil tho pi a bol do nai poi ati vi na hi agam mi pi ho to sat na di ta chan na thei ding le lam kai pha tia min a hin mel chi jing thei na ding a hin agam sung buina za chom agam mi bit na ding economy lam le agam dam thei na lama jong ha ta ave chila asim phat angain agama dinga kita ta le kichi sela anato a amu sa agama dinga hi pan ala anu mong a hi dan le agam apan pia hu do nom dan ave sa angain hi
mi ho hin Ibrahim Traore akona hin lamkai pha akona thil pha hum ki mudo ji ho chu anga jingun akam changa ana seido sa thil ho chu ata hin su a ki khial na lin ta hin pu lun a lol hin na mu ding hinam ti ho le lamkai za ta hi ding hinam ti ho hi mi ho na boi pi pen khat zong hi a hi le Ibrahim Traore hi nang ho mudana Burkina Faso gam sunga lamkai dinga thing na sa mong mong ovem agam sunga hin ahung lungding pha na ding in thil pha chom a hin pulut na dem a hi lo le ama jong hi masanga lamkai ne gu cha gu han hon nungzui mai mai ahung hi khadem ti jong agam mi pin akicha pen khara hi tunia ding in hi chan chun chai taw hi ti in athisim hi aning aka sei su ke ding hi le saw mong mong ding a hi hi ji a chu het them theina diwa ka hin la chom jep jep ma ka hin se hi in het hil su hil om kha jong le comment section lama in su di diu hi tan te Kaki pa na bon chawin, stay safe and stay blessed.